Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini, Rabu malam Kamis bersamaan 26 November 2025 Masehi atau 6 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Azahri Nung SPDI dengan tema 4 langkah kaki menuju kemuliaan. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها مدمت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا اللهم اختم لنا
لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu, rajulun allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya, wabil khusus nikmat iman dan sehat, sehingga sampai detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo, Palembang, dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmi. Dan tak lupa pula marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu kita rasakan begitu cepat. Terasa baru kemarin kita lari-lari, main-main, sendagurau, makan apa saja kita bisa makan. Tetapi saat ini kita merasakan, sebagian kita ada yang merasakan bagian nikmat yang sudah Allah berikan, Allah pinjamkan kepada kita, diambilnya sedikit demi sedikit. Ya, seperti kita tidak bisa lagi makan makanan yang enak, makanan yang keras dan sebagainya. Itu kita rasakan. Itu tanda yang Allah berikan kepada kita bahwa waktu kita tinggal sebentar lagi. Kata Rasulullah, siapa yang umurnya sudah 40 tahun masih ngilo-ngilo, masih nak ladas-ladas, tidak mau datang ke masjid, tidak mau beribadah, kata Rasulullah, untal ke neraka jahanam. Alhamdulillah, Masjid Agung ini jamaahnya nak maghrib, nak isya, apalagi zuhur, asar, rame terus. Yang kita sedih
masjid musola di sekitar rumah. Mungkin jamaah masjid kita ini ada rumahnya di seberang, ada di Pelaju, ada yang di Kenten. Merasakan jamaahnya tidak kurang dari 5 orang. Baik maghrib, baik subuh, apalagi zuhur, zuhur asar tidak ada orang. Susah sekali kita mengajak untuk mereka hadir di masjid yang kita cintai. Bapak-bapak hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kali ini saya diberi amanat oleh Al-Ustaz Kiai Haji Syarifuddin Yakub. Sore tadi beliau menelpon untuk minta saya menggantikan beliau yang sekarang lagi di Jakarta. Semoga beliau satu-satunya mungkin kiai sepuh kita sudah pada habis. Mudah-mudahan beliau berikan kesehatan selalu, dan dari kegiatan Jakarta nanti pulang ke Palembang dengan sehat walafiat, karena kita masih butuh ilmu yang beliau miliki. Jadi jamaah mungkin kalau kurang di masjid apa yang disampaikan beliau untuk menanyakan langsung, itu bisa datang pada hari Kamis di ruang biro konsultasi, menanyakan bidang apa saja, mobil khusus tentang waris dan tentang pernikahan yang sering ditanyakan. Permasalahan itu tidak selesai-selesai karena banyak umat manusia yang banyak belum paham tentang hukum-hukum waris dan tentang pernikahan. Alhasil banyak dari mereka mengerjakan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keberkahan-keberkahan yang Allah ambil karena kita mengerjakan suatu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema saya ingin menyampaikan tentang 4 langkah menuju ke kemuliaan. Yang pertama adalah melangkah kaki kita ke masjid atau tempat ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa bersuci di rumahnya, jadi hendaknya kita kalau mau ke masjid bersuci dulu yang benar. Bersuci situ banyak, menghilangkan najis, hadas kecil, hadas besar, baru kita ke masjid. Tak nanti baru sampai ke masjid mau pipis atau kentut, ya wudhu lagi. Yang penting dari rumah kita suci menurut hadis ini. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumah, di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, musola, majelis zikir, masuk rumah-rumah Allah. Jadi siapa yang rumahnya sering mengadakan majelis zikir, itu salah satu adalah rumah Allah. Untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, seperti sholat 5 waktu, maka salah satu langkah kakinya
akan menghapuskan dosa. Salah satu kakinya menghapuskan dosa. Dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Insya Allah siapa yang sholat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, bersuci dengan benar, datang ke masjid, beribadah dengan benar, maka kaki satunya melangkah menghapuskan dosanya, satunya mengangkat derajatnya. Nah, apakah kita beribadah sudah seperti itu? Kalau tanda-tandanya kita sudah diampuni dosanya dan diangkat derajatnya sesuai dengan apa yang tata cara kita ke masjid sesuai dengan hadis ini, maka berlakulah namanya innas sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Nah, ada lagi ceritanya orang yang rajin ibadah berbuat maksiat, tidak baik dengan tetangganya, tidak ada ceritanya kalau sudah ikut aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ini galak tidak ikut aturan, sholat, mandi belum ke masjid, wuduknya mungkin belum benar, pakaian juga pakaian sudah dipakai 1 minggu, sehingga sholat di masjid sebelah kanan kirinya tidak betah, cepat-cepat nak selesai, gara-gara kita yang pakaiannya tidak bersih. Jadi kita harus suci dari pakaian badan kita semuanya. Kalau bisa dianjurkan kita pakai baju yang baru. Dianjurkan pakai ibadah itu pakai baju yang baru, minimal lah baru dicuci, pakai wangi-wangi dan sebagainya. Kan sholat kita itu kalau pakai wangi-wangian itu sunat hayat, pakai sal itu sunat hayat. Kita banyak takbir 4 kali itu sunat hayat. Takbir, dimana jangan takbir terus. Ini ada sholat setiap gerak takbir. Angkat tangan, takbir angkat tangan, angkat tangan. Bangun ruku, tangan, sujud, angkat tangan. Dari sini angkat tangan terus, dihitung-hitung 10 kali. Kalau dalam aturan fikih, sebagaimana diajarkan oleh ustaz-ustaz dalam kitab Safitun Najah, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu adalah 4 kali dalam setiap sholat. Waktu kita mau ruku, dan takbir ihram itu awal waktu kita mau ruku, dan itu waktu sami Allah liman hamidah, waktu mau sujud. Satu lagi tak badak ini bangun dari tahiyat awal. Nah, jangan setiap gerak kita ngangkat tangan. Itu yang pertama. Kecil itu. Nabi juga mengajarkan untuk kita ketika bersujud mata jangan ditutup, buka, makruh. Dalam hadisnya ini ada. Wa yusannu fathu ainaihi halatus sujudi kama qalahu Ibnu Abdissalam wa aqaruhu Az-Zarkasi. Jadi disunatkan membuka kedua mata ketika sujud. Bagaimana dikatakan Abdissalam wa aqaruhu Az-Zarkasi, dan ditetapkan oleh Imam Zarkasi. Jadi buka mata kita, jangan ditutup, sehingga kita mendapatkan sunnah. Jadi waktu sholat itu kita kan disunahkan mata melek, jangan mejem. Makanya kalau mejem kita tidur. Jadi melekkan matanya, disunatkan melek matanya. Jangan dipejamkan. Bukan jengok kita kalau di Mekah itu imamnya, imam sudas itu ada di rekamannya itu matanya melek dia maca ayatnya. Matanya melek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matanya nyelek, begitu bunyi nyelit matanya. Nah, itu sunnah. Cuma kalau kita tidak mampu, ya kadang-kadang menjem karena nang ingat ayatnya. Nah, berarti beliau itu memang hafalannya
sekali. Rata-rata imam yang di Mekah itu, karena emang sunnahnya dimelekkan, jangan mejem. Jadi yang pertama adalah melangkahkan kaki kita ke masjid. Yang kedua adalah melangkahkan kaki kita menuju saudara-saudara kita yang sakit, membesuk. Ini adalah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis beliau dari Imam Tirmizi dari Anas bin Malik, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Rawahu Tirmizi. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari, melainkan akan dibacakan sholawat atasnya oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, malaikat membacakan sholawat padanya 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Dan jika menjenguk pada sore hari, melainkan dia akan dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di surga. Jadi besar sekali kemuliaan orang-orang yang menjenguk orang sakit. Nah, bagi yang dijenguk orang sakit, minta doa dengan orang sakit itu, orang datang itu. Jangan cekak-cekak berkelakar. Penesan-penesan, minta doa. Karena doa orang yang membusuk sakit itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa, kami tidak butuh buahnya, doa, nasihat. Buah dapat makan juga. Sakit, bawa roti, bawa buah, bawa mutabak. Yang makan yang jago. Yang jagonya yang makan, tidak makan dia. Yang jagonya makan. Doa minta, kita sakit. Karena doa orang yang musuh sakit itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis itu untuk orang yang sakit, ada hadis itu untuk orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit besar pahalanya. Bagi yang sakit, mintalah doa pada orang yang datang musuh sakit. Tidak harus kiai minta doa. Kawannya tidak ada mustajab. Tidak ada jaminan doa kiai itu diterima. Tidak jaminan, karena ini umum. Siapa yang besok sakit, yang besok itu pinta doanya. Duduk sini doa, baca Fatihah aku. Buat apa datang sini cuma ketawa-ketawa minta doa ke. Jadi kita minta doa kan kepada orang yang membesuk orang sakit. Kemudian yang ketiga, langkah kaki menuju kemuliaan adalah melangkah kaki menuju majelis ilmu. Di mulia kita menuju majelis ilmu. Di mana saja, di rumah, di masjid, di musola. Nak ngerti apa tidak, pokoknya datang ke majelis ilmu. Dapat pahala. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim an Abdullah ibni Mas'ud. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu nak minta dinaungi rahmat itu.
Katik guno kita pinter, kita alim, rahmat dak katik. Kita minta dinaungi rahmat. Rahmat itulah yang kita akan dapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Kan ada cerita. Ada orang dimasuk ke surga. Masuk surga kau atas rahmatku. Tidak, aku masuk surga atas amal ibadahku. Aku ke masjid tiap hari, aku jamaah subuh, jamaah maghrib, melok berjalan pulau aku, keliling-keliling, ada habis subuh balik langsung tidur, aku berjalan balik jam 8 jam 10, melok keliling mana-mana, melok zikir sano, melok tahlil sano. Aku masuk surga atas amal ibadahku. Ya, jadi singkat, oke, hitung malaikat berapa pahalanya? Sekian ribu. Masuk neraka kurang. Ampun. Jadi kita masuk surga, kita kaya, kita bisa ke masjid atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa namanya? Dekeng istilahnya itu, syafaat. Tapi sebelum syafaat itu, syafaat itu sudah kita waktu di akhirat sudah selesai mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Nabi, salawat-salawat kita bacakan. Jadi melangkahlah ke majelis ilmu. Siapakah orang yang paling menyesal di akhirat? Adalah asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Orang yang paling menyesal di akhirat nanti adalah manusia yang menyesal, yaitu pada hari kiamat rajulun amkanahu, laki-laki orang yang dia ada waktu untuk belajar, ada nyawanya, pacak berjalan, belajar, tapi dia tidak galak belajar. Ada lagi laki-laki yang mengajar, jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, tapi tidak memanfaatkan ilmunya, bahkan ilmunya orang lain yang memanfaatkannya. Nyuruh sholat tahajud, rajin-rajin, dia tidak pernah tahajud. Nyuruh sedekah, dia tidak pernah sedekah. Nah itu dia ngajar, tapi dia tidak dapat manfaat apa yang diajarkannya. Nah banyak seperti itu. Jadi banyak kata Rasulullah pada suatu zaman nanti di mana banyak ahli ceramahnya, tapi ahli ilmunya, ulamanya tidak ada. Di banyak penceramah, kalau sudah ceramah dijadikan job, ada job, ceramah ada job, minta sana minta sini, masuk ke jadwal khutbah, masuk jadwal sini, ada bahkan buat jadi apa namanya agen, buat kartu namu, terima jadi khotib, jadi imam, jadi baca doa, nyukuri, mandi ke jenazah dan sebagainya. Hati-hati, nanti itu bisa salah niat. Kalau salah niat berarti tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya berarti apa yang kita kerjakan sia-sia. Tingkat selanjutnya, jadi langkah menuntut ilmu. Yang keempat, langkah kaki kita menuju kemuliaan adalah menuju majelis zikir. Majelis zikir, di mana saja ada majelis zikir, ya termasuk majelis zikir yang paling utama, zikir ba'da sholat. Jangan zikir misalnya ada zikir atos, ada zikir saman, sanggup sampai setengah malam, berjam-jam. Zikir sholat yang cuma 5 menit tidak sanggup. Kalau saya di sholat di musola atau masjid dekat rumah sana, ngimami, jadi kalau berzikir itu siko-siko hilang.
Noleh sudah selesai, tinggal duiko. Yang tadi sesap 10-20. Tinggal duiko 3 iko tinggal. Itu pun tak kelemahan dia. Almak tinggal ku ustaz dewean. Ada ustaz tinggal dewean berdoa. Noleh belakang tinggal 3. Nah, kita masih banyak sini. Nah, jadi apa namanya, zikir dan doa yang paling utama adalah ba'da sholat. Manfaatkan. Nabi Muhammad itu sering dibaca, dia mendawamkan baca setelah sholat itu doa yang kita sering dengar, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Teks aslinya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan. Rasulullah itu selalu baca doa setelah sholat. Kita minta bimbing dengan Allah supaya selalu bersyukur, ibadah yang baik. Nah, minta dengan Allah. Kalau tidak doa kita sombong. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, akan aku kabulkan. Mintalah kepadaku, akan aku kabul. Allah senang kalau kita minta. Jangan dengan manusia. Kalau minta manusia malak dia. Sekali injuknya 2 kali. Nah, tumanan minta terus wong ini. Walaupun ngenjuk. 3 kali ngisingitan dia. 4 kali bangkat dia hilang mano. Jadi dengan Allah dosa balong bosan-bosan, karena Allah senang kalau kita sering berdoa. Jadi kalau katik gawe duduklah mantap-mantap, habis sholat itu tunggu sampai selesai. Saking utamanya kalau nandak melo doa duduk be, nyender duduk sambil mejem. Hadisnya. Jadi ikutlah bubar bersama imam kalau katik keperluan. Kalau ada perluan ya tidak apa-apa. Kalau katik keperluan lemak kita tunggulah sampai bubar sama imam, walaupun mungkin nyender di belakang sana sambil apa namanya macam-macam atau sambil baca buku dan sebagainya. Begitu selesai bubar bersama imam. Itu ada keutamaannya, bubar bersama imam. Selesai sholatnya. Jadi langkah kaki yang keempat kita yang paling mulia adalah melangkahkan kaki kita ke majelis zikir. Malaikat dari riwayat Imam Muslim, malaikat ketika ada majelis zikir itu mampir, duduk dia. Jadi kalau majelis zikir itu banyak malaikat, duduk. Ditanya oleh Allah, dari mana kau? Aku dari tempat umatmu, tempat manusia berzikir. Terus apa yang dimintanya? Dia minta surgamu. Ya kalau kita berzikir minta surga kan? Bukan minta kopi, minta roti. Itu sampingan baik. Yang kita minta surga berzikir tuh. Bukan ebatan, bukan. Minta surga. Oh gitu. Dia nyingok tak surgaku? Tidak katik nyingok surgamu ya Allah. Kalau seandainya mereka melihat surgaku, mungkin zikirnya tiap hari tidak nebang-bangun dia. Kalau dia nyingok surga, ya tidak nyingok surga, kita berzikir kemana-mana. Zikir atos, zikir saman, zikir ini melok. Habis sholat berzikir, melok mana-mana. Itu tidak nyingok surga kita. Kalau nyingok surga, nah kata Allah itu tidak nyingok. Apalagi yang nyingok, pasti dia berzikirnya lebih getol lagi. Kalau dia melihat surga Allah yang dijanjikan kepada orang-orang ahli zikir. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah salat maghrib menjelang salat isya yang kami hormati, karena waktu kita tinggal mungkin 3-4 menit lagi untuk sholat isya. Mungkin materi yang kita sampaikan sudah saya perkirakan 4 langkah kaki kita yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, langkahkan kaki kita ke masjid dalam keadaan suci. Yang kedua, langkahkan kaki kita untuk membesuk
rekan-rekan kita, tangga kita yang sakit. Yang ketiga, langkahkan kaki kita untuk hadir di tempat-tempat majelis ilmi. Yang keempat, langkahkan kaki kita ke tempat majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, kita niatkan dengan ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarqana tafarqan ma'suma wa la tajal syaqiya wa la mahruma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 26 November 2025 Masehi atau bersamaan 6 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله